I poštovani gledatelji YouTube kanala i poštovani gledatelji studija Akord Bosanski Petrova, dobrodošli u treću epizodu Night Showa. Evo sad igram Pro Evolution Soccer 2013 hrvatski peći meč iz Bundeslige nekoga. Pa ćemo vidjeti koga ćemo izabrati. Malo sam pogriješio na početku, ali nema veze. Ni majka me jutros nije poznala. Imamo 3 put birat klub. Domaćin ću biti. Imamo 3 put birat, imamo prvi put Halt, Werder. Borussia Dortmund, Mare, protiv. Ček. Schalke, derbi. Oh, derbi, Schalke, veliki spektakl. Evo sastava: Weidenfeller, Subotić, Hummels, Piszczek, Schmelzer, Kehl, Nuri Sahin, Božikovski, Royce, Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang. Tim Schalke: Hildenbrand, Hövedes, Matip, Uchida, Fuchs, Neustadter, Jones, Farfan, Bastos, Draxler i Huntelaar. Aj, ovo je Royce. Mislim njega more Adrian Ramos. Mjesto Kehla mora igrati Benda. I počinjemo veliki spektakl, veliki derbi. Evo nas u Dortmundu. Borussia Dortmund vs Schalke 04. Derbi koji igramo na Night Show epizodi broj 3 na studiju Akord Bosanski Petrovac je sponsor ovdje. I počeo je veliki spektakl. Huntelaar. Ne. Nebot Ajax. Brani. Bilo je blizu. Ako je ovo, pogledaj. Ovdje se golman zajebo. Bilo je svega. Dobar početak derbija. Schalke, Dortmund. U Dortmundu rezultat je 0-0, počeo je derbi kako treba meni. Ja volim stvarno derbi. Roman Weidenfeller, Neven Subotić. Joj, kad ovako koči. Ode Aubameyang. Prijeti. I Schalke prijeti. I Dortmund. 0-0. 11 minuta se igra na stadionu. Schalke. Draxler. Bastos. Benda. Čupa. Adrian Ramos. Mkhitarjana kojeg traži pola Evrope.
Pusti korner. Tako. Bože, kom zgej. Faul, brate, sudija. Tako ste. Piješ budalo jedna. Tako. U ovom derbiju ima svega, ima šansi, ima prilika, ali nema golova. Bože, kao... Bolji Šalke bio. Puno bolji Šalke nego ovi. Bastos. A da, jebem. Bravo.